Kuma riria murimu wa COVID-19 watumukire guku bururi-ini, ahuri wa biacara ukoretwo hatikitwo hanene, undu uria ucungiriire utonga wa bururi guthinikana. Hindi ya mucemanio wake na kiama gia gibururi kia onjoria na iganda, mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi niamenereire uria wongerereku wa thogora wa mũtũrĩre ukoretwo ri muhinga munene kuri ahuri ya biacara kumana na uria urihu wa magoti wongereirwo. Wafanyabiashara wengi sana wameumia na tumeomba kwamba KRA ichunge ili isiue wafanyabiashara. Tunataka wasifukuzwe kutoka mjini. Unajua hii mambo ya ushuru ikizidi zaidi, mtu atafunga duka na aende nyumbani, na saa hiyo hata KRA haitapata chochote. Gukiri uguo ni oritie kugia na njira cia kwashirithia utonga wa bururi niguo kwarahura uhuri wa biacara, akiuga thogora wa iguru wa kura biacara uria umanite na magoti maingi niguo utumite aingi kurwo ni mawira. Nataka tulenge pale tukienda mbele, na tunataka wafanye biashara wahusike sana kwa kuchagua viongozi wa taifa letu la Kenya, kwa sababu tumekuwa tukisema tu hiyo ni kazi ya mtu mwingine. Mimi naendelea na biashara yangu, hiyo ni kazi ya mtu mwingine. Hatimaye yule anaenda kwa bunge anaanza kuleta sheria ambazo zinaumiza huyo mfanya biashara. Agitongoria mucemanio uyu uria ukinyitio ni maabitha a ministry ya uhuru wa biashara na iganda, amebakia magiki na anyiti itemi matiganite hamwe na ngwataniro ya kambuni cia uthondeki wa indo itiganite. President wa kiama giki Richard Gatia augite ni mekunyitanira niguo kurehe ugaruruku wa uhuru wa biashara gitaru-ini kia Afrika irathiro niguo kwarahura biashara. Na Afrika mavururi mothe ma Afrika riu ni manyitanite na manyitanite na agreement ino egwitwo African Continental Free Trade Area, na andu aria riu makoragwo kana population ikoragwo riu guku Africa ni bilioni 1 na hihi magana meri irorete magana 300 koguo ni market ya mundu wothe na no ingire bururi wothe ote kuruta biashara. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Julius Karithi wa Munene.